Mauvoo. Nina wekwatyo musiaisa kanavonde vala watindila waende watindanesa na wende na kutindanesa na ende ya vikaisa ya kumanithia nthini wa Vilingi wa Mauvoo ti wathanthatu wa matukweli mwaini wa mwanza mwaka ni 2022 na ende nani uthoche tukavikie kutambania imwe ngitha muthia wa Mauvoo maitu ndikuya no tukwatianie Facebook ta Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV/FM official, Instagram ni Mutongoi_TV. Wenda ututumia utumani mukuveno tumia kwa namba ili 3 imwe 5 nina wekwatyo ni tukutambania imwe ngina muthia wa Mauvoo maitu. Bita Veronicah SYOMBUA. Raila no utona umina thina na tuikasa kuesiama tumanthe utongoi uti uneni wakwa ni uneni wa tetika utakuma kaundini ya Masaku evo muteti wa kivila cha ugavana Nzioka Waita na ula ukuitia kivila cha useneta Abanas Muthama Ngengele na chama cha ODM valama kulia enendi kweka usisia munosiama ilame udhungurula atongoi Nzioka ya sekanaka ukoneti siama na kimena kati wa ateti misosi atunga maendeo na itina kauntini ya Masaku na yungu ataneo ya Azimio One Kenya Alliance yivo kumina mivaka ila yithi tovo na kwete udhukumi musio kwa mwenendi. Daniel Mwongela no kutuvingu ya Vilingi witu wa Mauvoo. Mainene chathini jamariko tuini wakathi ulio kamba wa mbioni vaka undini ya Masaku atongo ikanareti alame ungwangu ataneo ya Azimio One Kenya matongo ewe ni Nzioka Waita mletu wa kivila cha ungavana vaka undini ya Masaku ni maendeano uthisi ya uteti wa siama kana ene ndi kwekea muno ilame usaku wateti ngalikoni ya siama na kuendea na ukulia nende kuthuima atongo imuno mateo sise siama ilama umita nasio indi masisi kila mwene ndi ukaidhi wa yanda uthukumwa. Chama itawaokoa ama kiongozi. Kwa hivyo siasa ya vyama tuachane nayo. Tuko na vyama 26 na mimi ndio mmoja wao. Nimemshika mkono wa atakayekuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, kwa sababu maendeleo lazima ifikie kila kona ya Machakos bila ubaguzi. Na mimi sijali wale viongozi ambao mtawachagua, na naapa mbele ya Mungu na mbele yenu, wale ambao utawachagua tutafanya kazi na wao, na haijalishi chama. Ile ambayo inatufaa ni tuwatumikie wananchi wa kawaida. Mteti wa kivila cha useneta Abanas Muthama Ngengele ikwatamba ungu ataneo Azimio One Kenya esekananga ataneo ya Kenya kwanza ndino wandikithio masiono muno kwimba ya mukamba na onginya nake mukamba kasise valave utongoi na valawe utonya kutethekea Ngengele esekana ena wikiuka na ngwataneo ya Azimio One Kenya ikumilia tongoi ya ingi ndino usakwani munene adena ula na utetika na siasa sia Kenya kwanza uvamwana wa thomo au bandongi wakamire ya seke mungura mare kabila no umo uwero wa mutwa aya tena 5% ya kula sio kamba iwe big the minister oila mweze 5% ndioneka kuti kuna wakiemelo unga lesu ndikindu baali ulu nasie ebine bikia kosa mundu museo kalawe mutongo yi kwekanire na siama ila besi ya masike bukanyo lakini omuntu ndizine nakula sialo mayundi yemeba bigirwa debe wakwa na ndizi nakula sia onando angebewa ipa mundu twamanda mutongo dusa kwa siama nasumia kami kanema leba lo mundu diribona kwa kosa lobandi mundu kino jaba kanova lakini kibela chaka undi idonekana kami wina kusumie kapa magera kalini kwa kata makona kapa luka na kanele andira luka na kona kila navi kwa baba ni kumundi ni katika Azimio la Umoja. Katika Azimio la Umoja nimeangalia nikaona ndio jamii ya Mkamba imekatiwa keki vizuri. Mavalanzi wakawa makanya tetiala maende na utwaise siasa sianu mangano kana kimena na kwetha useneza kwe mwene ndi na kumutavya kila mekwe kama vikiana ukwata utongoi na kwa dhana kana wendesa utongithia ndeto nthuku kwa tetia nyanya ya lame umunene anaye ivindani ya uteti. Na nimeomba wale wapinzani wangu wengine, uzeni sera, wacheni matusi. Sisi si tumekosa matusi, matusi tunazijua. Mimi hakuna siku utaniona nikisimama nikiuza matusi, kwa sababu hii matusi tumekaa nayo miaka hii yote na watu wetu wanakaa njaa. Kura ziko na wananchi, hata mkinitusi mpaka usiku mimi niko na kura moja.
na hizo matusi hazitubabaishi, kwa sababu kelele ya chura haizuii ng'ombe kwenda wapi? Kunywa maji, si ndio? Kwa hivyo nyinyi msipige siasa mbaya juu yetu. Hakuna siku nitapigia mwanarika hapa ati nimpatie pesa aende asumbuane na wengine. Vilingi wa Mauvoo mavaka ondina masako nyeneta wamboni mutezia Vatelia midena mivuthu ndi ya Kenya ilikendini usakwani munene yuwa muikani mendeka kuthuima atiti kivathukanyo na alame kwitia ivila nikana kumya sila musio ivindani ye ya usakwani ukule wa umwani kikalo cha atumia kuma mumbuni ya yulu alame unena ivinda ilema mwilila moko mutiti wa kivila cha WMCA Kalwethes Mbadha valamenda amuika maende na kuyumilia kwa wingi kumanda miana ya utongoi. Daniel Mwongela ni mwandiki wito. Atumia mainena itina wajathiki mwana cha mwila moko Kalwethes Mbadha mutiti wa kivila cha WMCA va Mumbuni North ni maeleseka jini ivinda ya uvindwa uta na kusakuwa mutongo yue na sela nzeo na wina wone otethia enenthi ma Mumbuni vala makulia muno amuika kuendea na kuyumila kwa wingi koselela miana ya utongo yi maiwetakana amuika ingine maendea na ulikandawani sia umila undula wende na umatulango na sito nisiite omikuka ikaya sindu mbingi ona skulu kethia ciana iyo soma neza nundu wa mikalile mwete miseo lakini mbikia ya bwila tukuona mwana witu munini tumuosete no kwambia kuma bala pe youth ayambatie ajipange undu wa kisomo ayoni undu wa mikalile ona kupikia kulea kunywa kana kuya mikuka na nundu no tukwenda utongo uibenduka weke kwikala undu utwa tene nitona mundu waile kututethia na itu mukwata kuoko na itu wenda nake ninateze kulika 11 nake. Atumia nimetikilana kwa vama kumukwata muteti wa kivila cha WMCA Kalwethes Mbadha balana kiwunya witano kwa atitiangia alame usindane ya kivila ki kwikithekana ni matwaisya uteti wina uimana kutasela vatenga vano kwitia amo kivila kiki cha MCA tukuno siasa tuita byandu maitu tukamekata na umanekana pau kisione ndukathama koutu nene kila tona kwika atwete kisio kitu cheni na nundu ala tukwete na mo me 10 pe andu tukwete na mo mamuika wathi yulu kwasianita atumia tathandatu ningukulia anake ala tukwite kivila kinamo tunenge atumia sunda ya tuika maume ondu utetekela mundu aliuma au ndukamaume etia kuro itabyandu kamekata na kukethwa kikindu kisiona ndu makato silela na wonyo la twinaguo ingi ndatumia mwana usu kukulia ateti ala maende na utumia anake kukuwa mathangu ala mekitu kuna kundu ni ateti dailesekana chavata ni kutasela indi tikutwaisya siasa itena uima nienda kwasiakana andu ala mekuthi maitembo ata posta siene posta muno nditia sia mundu kura kwa na unya posta ya mundu no uwa kwinosia kila kitu ya sia mundu kura ni walanyo waku woni waku kielelo na mubango na walanyo uwa kwa kisio chaku kwa tio sio kunya posta siene na la mutu mana posta siene kaunyo kana mukunya posta siene asuti masindano kaiku kunya posta siene ukaitu sindane walanyo wa kisio kitu cha Mumbuni North. Daniel Mwongela, Mutongoi TV, kumava Mongala ilaje Mumbuni kauntini ya Masako. Na tuinganisya kaunti ya Kitui kana vena vatawa kuthuthia amuika alamatavikia na kwikanesa mitiani niyo ya muthia kukwatwa ambao na kwambĩrĩria masomo ma kiuvundi imanyisioni cia kiuvundi kana vocational trainings ni kana kukilia ukwati wa nthi ya Kenya. Uni kuyana na director wa maundu ma kiuvundi kwa amuika serikali ya kaunti ya Kitui Thomas Kiema vala wetakana ukwati wa nthi ya Kenya ukwati lilitwe vanene ni masomo ma maundu ma kiuvundi na vena vatawa serikali kukwata ambao kisomo cha maundu ma kiuvundi ni kana kukilia ukwati wa nthi ya Kenya. Onesmus Chalo no kutuvuvia Vilingi witu.
Kisomo cha maundu ma uvundi nicho kitongwete vanene kwa kukwatilila ukwati wa nthi kumana wingi wa amanyiwa alama vikite na kulikimanisioni ina vena vato wa serikali kukwata mbao kisomo cha maundu ma kiuvundi na kuthuthia amwika alama tavikiana kwikanesa mitiani neyo kuendea na masomo ma kiuvundi nikende kwithia matonya kwiyukilia kiukwati. Uonekiana na director wa maundu ma kiuvundi serikali ni akaunti ya Kitui Thomas Kiemavala inena na andiki ma Mauvoo nza wa skulu wa maundu ma kiuvundi wa Mutongo ni vocational training ulawi itulia Kitui cha uthiloni wa sua cha thini cha kumekia ngovia amanywa mbewa yana imwe alama amina masomo mwaki vathukanyo nthini wa kimanisio ki. Notabia ando maitu mekana kisomo cha vocational nicho yuyu kwatlile economy na nitwele kuthuthia ciana citu cia A2 na cia haume withia ni mine ro moka masome alama class 80 alama drop from 2 kana from 3 alama na mine from 4 na membi mosa i kana mosa ndi kana mosa si ni athoche na miana ni mebingwe moka menro masome courses cia vya chunga na kwatine kana ithita ta serikali ya county Kitui county nitwithitwe Duki University muno katika vocational schools nitwithitwe tuika infrastructure tuika construct twin workshop tuika construct administration blocks na twitethesha muno na grants. Thomas nowetakana kisomo cha kwikia umanyikati wa amwika ni cha vata muno ayenda ene nthimeke kuvuthisya masomo ma kiuvundi eiweto umanyi wa kiuvundi ni wa vata muno vanthi ya Kenya. Na one of the challenge ile nithirenge fight muno katika Kitui county ni negative attitude and waingi kumatene like historical misconception either giving VTCs mundu kumatene vocationals ila siata wa village polytechnics ni siedha wa chizikieta sia siana ile inapokulemetia na class 80 kana siana ile tena katika form 4 no kesukithia nigisomo chubuthwa nigisomo gwana getatakira gutethia. Engineer Festus Wekundia nita na ile kunikila uthukomi wa maundu ma kiuvundi ni wawetakana manywa aingi alama amina masomo ma kiuvundi maikothete kukosa mawia na vena vata wa manywa kwendewa muno ni masomo ma kiuvundi. Ile mundu timusio katika knowledge training atwa katika skills training no kuitethia no kukwata skills na kwitha no kuna sindu sio munenge mbesa at the end of the day umundu twazia kuina mawia na azia ionze kula tumite pe mundu wese wena degree na either Bachelor of Arts, Bachelor of Education, currently ndena weyo kutethia ni kwithia miana yawe atiko thi lakini umundu thabe na mundu wena certificate ya mechanic ugeni kisomo cha maana muno na nthi itu ya Kenya kwisila kwa shirika laita wa Kenya National Qualification Authority ni mana office framework zino ambazo sinethe wabo kumatene nicho kitumi ando matekwelewa kisomo kicha industrial training. Na kimwalimu munene wa kimanisho kinu wa matungia muvea amanywa alama amina kwikwa ngovia kwa kwithia mene cia ndoto sio. This is our 7th graduation ceremony na imekuwa ya kufana sana. So this 7th graduation has been a combination ya the 2019 series, the 2021 April series and the 2022 April series. Sababu hawa vijana wetu tumeweza kuwasherehekea, wameng'ang'ana, kuna kitu wametimiza katika maisha yao. Tilivota Vilingi wa Mauvoo kuma Mutongo ni ila Kitui cha uthiloni wa sua kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Musesiani tu kwata uthumo munini ni tukathiva asani nguciukithia o ingi na Mauvoo angi. Mukamba aisie ngundi yambe niyo kau indi ni cia wetina ne kabila niambia wengi mukamba ni wisi cia kusandongoi inyusa muluo yu baiko nyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni trafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo betha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzine mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siake suwani nginya musini munene wa Kenya lovi kitambasie kwata iki lalawa
Nondo wao ni wenyu wa Mauvoo ni wathela itina wa Vilingi kuvuvwa. Yu we makwata mema vyo maumete iko. Ja kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwa vika musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve yaluma na watu mevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tuvikia kwisila nambani ya simu noti ina kenda ile na itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni ngwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Vena woku thini kwa ivinda yasa Olive Health and Nutrition Clinics twina usungio waku etu itama woku vathukanio tamutambuko thina wa malenyu kwambatwa ni nthakame sukali mathina marevu na itausianda kiunguia mathina manzia siausiei thina wa kuema kukwata mwana kuthua ni sindu kana allergy mathina magikonde kati wa mauangi twina kliniki musini wa Masaku Kitui Matu Mombasa Thika Meru na isio ingi cia nthi ya Kenya. Kwa Mauvoo mbeangi tuthokendi wa kliniki cha Olive Health and Nutrition Clinics kana unena Dr. Mwangi kwisina nambani iya simu noti muunza imwe inya itatu dhandhatu muunza dhandhatu. Ni na udhocha hingi musesia twende na kutambania imwe. Atalii alama tambuka kisioni cha kuitanithia chama mangina Waterfront County ya Mombasa. Nimeende kama vikie kuikidia udheu kisioni kiu tanzia imwe ya kuikidia nivethi wana mawaidhu luluko matheu na mailete. Uni kuyanana na John Mutua na ulani muungami wa kinandu cha utalii kiswani kana National Tourism Fund. Kamindani kaleta mukite kisioni kiu na kunenga ne dustbins kui ungami wa mamangina Waterfront. Kamindani kaumungami munene wa kisio kiu chama mangina Halinur ni waweta kana itambe yeuni kutede sevanene kwa ilia udheu aiweta kana kwao yu utandithia ovamwana utalii ni wailite kwa kilungu kinene. My name is John Mutua, work with Tourism Fund. I'm the Coast Regional Manager. The activity that we are taking here today is part of our corporate social responsibility, whereby we're donating environmentally friendly dustbins to Mamangina Waterfront. As you're aware, a clean environment is a good environment for tourism. The location of Mamangina Front is near to the ocean, and we've chosen this location for the purposes of making sure that the environment around these areas is clean. As you're aware, this is an area that is patronized by a lot of our tourists, both locally and internationally, and that is part of the reason as to why we found it fit to donate these environmentally friendly materials for the purposes of ensuring that we have a clean environment.
Kwa hivyo ni maombi tu kwa wenzetu wanaokuja kutumia bustani hii kwamba tuweze kuitumia kwa hali ile inavyotakikana kutumika, kwa sababu inatumika na watu wengi na kila mmoja kuna mambo yake ambayo anamleta hapa. Kwa hivyo usalama wa kila mtu ni muhimu. Namba imeongezeka kwa pakubwa sana, na ndio maana leo tunafurahia huu utunzi wa mazingira, kwa sababu usafi ndio jambo kubwa ambalo linaambatana na ufanisi katika swala hili lote la utalii. So generally we've been getting an average of about 5,000 to 10,000 on a weekend, and on a normal day we get between 2,000 and 5,000. That's an increase after we had opened this facility. Remember, we were also hit badly by the corona, so we had to frequently close and open this park, but it's a park that is being appreciated by many. Da trimi nukilelia minister wa usese wandhini Fred Matiang'i ni waweta munini wa Musumbi na ulangi kukitia kivela cha Usumbi tawina wo kwa munene wa volisi ulane Ilari Mutiambai kwa kuema kuitikilana nake kutoa isia utandithia wa kuthoa mbuti kwa silingi ngili 13 na muthia halo wa silingi ngili na maana kenda. Huyu kaitine wa munini wa Musumbi kuweta Kenya taitha na munene wa volisi William Mutiambai kwa udhukumi wake mudhuku. An attack on the Inspector General of the National Police Service, and an attack on His Excellency the President. Ukitaka kuwa kiongozi, tunataka kuongoza nchi yetu. How can you attack public servants before foreigners? Tunachukua Inspector General wetu, unamutusi mbele ya wazungu, wamekuja kwa ofisi yetu. Na shida ya Mutiambai, niwaambie ukweli hapa watu tukubaliane hivi. Hii mambo Mutiambai anatuziwa hapa bure. Kuambiwa Mutiambai is the incompetent police inspector general we have had. Shida ya Mutiambai ni kukataa kununua police boots for 13,000 ilikuwa inauzwa na marafiki zako. Sasa akakubali kununua police boots for local manufacturers for 2,900. Shida ya Mutiambai ni kukataa shida ya Mutiambai ni kukataa kununua bulletproof vests for $900 na kwenda directly to manufacturers to buy it for $90. Sold by your friends. Sasa hiyo frustration inaleta kutusi Inspector General wetu. Let us be very honest about this thing. Vaundi vota vika muthia wa Vilingi wito wa Mauvoo ndio tungia muviano ndoa kutambanya na kwana kusakwa Mauvoo mamu Tongo TV. Ni kwenda usiaise musio wa ilungila si atialani towa Veronicah SYOMBUA tuko manesa ile na nusu siya wiyo ndine wa kilungu cha dhambalala tiwanesa.